Bikira Mariya yabonekeye hano i Musanze. Bikira Mariya yabonekeye hano muri Musanze. Oh my God, Imana ikunda u Rwanda kabisa. Hano mu karere ka Musanze, umurenge wa Gataraga. Ewana, ahantu ku ishyamba kabisa. Ahantu ku ishyamba bumve ko hano ari ku Kirunga. Ahangaha mureba abaturage. Ukuntu Imana ikunda u Rwanda, aba baturage baje kureba umubyeyi Bikira Mariya Nyirimpuhwe yabonekeye kuri iyi poto. Iri poto gutya abaturage abizera ba Katolika cyane nibo biganje ahangaha. Nibo biganje kabisa. Urabona n'inzego zacu ziba zahagobotse kugira ngo umutekano uboneke. Abaturage barishimye kubwo uwo mubyeyi wabonekeye. Siho honyine, hari ahandi yabonekeye kandi yabonekeye ku biti bibiri. Amafoto ye abaturage bari kuvuga ko agaragara cyane kuri iyi foto. Reka nkomeze nzimunge turebe ko muza abaturage rwose barishimye, ariko abaturage ibihumbi n'ibihumbi byaturutse hirya no hino byaje kwirebera umubyeyi Bikira Mariya wabonekeye. Si we wenyine kandi na Kristo ishusho ye iragaragara kuri iki giti. Nk'uko rero mubibona hari n'umupadiri yaje gutanga umugisha rwose. Ibi bintu ni byiza, abaturage baranezerewe, abaturage baratekanye kabisa, abaturage bameze neza. Ubwo namwe mwareba neza kuri iki giti. Nk'uko muri kubibona rero, nkanjye umunyamakuru w'umunyamwuga kabisa, reka mbereke abaturage hano ukuntu bishimye. Mumbwire namwe uwo muntu niba mumubona kabisa, ahangaha nk'uko mubibona rero abaturage baje kureba kabisa no kuri iki giti, naho bavuga ko yahabonekeye. Abaturage barishimye, baranezerewe kabisa. Reba fashe ibintu hano. Nimutubwire niba mumubona kuri iki giti. Jewe numva ni Babuji Comedian. Ahangaha murabona ni ifoto Jesus yamanukiyeho Bikira Mariya akaba yamanutse hano i Musanze. Murabona abaturage ni benshi baje gushungera. Hano ni ku kigo akaba yabonekeye akanyeshuri bwa mbere, ariko gusa muri iki gitondo yamanje kunyura ku mupasitoro Bigoma arimo kubatiza mbere na mbere kugira ngo abantu batangire kuzamuka ino ruguru. Bakaba babonye imirabyo nyinshi cyane. Uyu mupasitoro Bigoma hano aho yari ari kubatiriza akaba yabonye zino mirabyo, akavuga ati ibi ni ibiki bibaye hano mu murenge mw'aka karere ka Musanze. Nibwo abanyeshuri, abaturage ndetse n'abandi bayobozi bose bazamukaga baje kureba ibibaye. Gusa bavuga ko uyu mupasitoro Bigoma yaba yabonekewe n'Imana ubwo yari mu mwanya amazi arimo kubatiza. Amazi murayabona neza. Hanyuma rero turabereka iri ni foto. Uyu muntu yatubye uburyo we yavuze yuko yahigereye ku mugoroba, ariko bwa mbere yabonye ifoto ritangiye gutikira. Hanyuma ngo mu gitondo yaje kuhabona ifoto ya Jesus. Gusa dukomeza kubabwira ngo mugende mukora like, follow, share na comment, kandi mwibuke gukanda subscribe. Nje wabagezaga ayo makuru, banyita Babuji Comedian. Sasa gusa ntaragenda, nabaha umutangabuhamya umwe akababwira uburyo byagenze, kuko we yadutanze kugera hano nkatwe nk'abanyamakuru. Twamuhabaha akabavugisha, bamwita hajya bakwita ndemwa. Nyine njyewe nitwa Mahubane. Ubundi twego twari tuvuye ku ishuri. Mu gihe tuvuye ku ishuri tubona ibintu biri kuza mu kirere, none tugiye kubona tubona biratse cyane. Byatse byamanje no kwaka. Byamanje kwaka nk'urumuri rwinshi cyane rwinshi. Ubu mu kanya bigiye kongera.
ariko iri poto niryo mwamuhaga umuntu twari turi kugenda tuvuye ku ishuri tuje tubona aho ngaho mu giti biratse akana kimwe twari turi kumwe nuko biba biragize nyine murumva yuko umutangabuhamya amaze kutubwira uburyo byagenze naringiye ntabahaye umutangabuhamya ngo mwimuri kugira ngo ndikubeshe ariko murumva yuko n'umutangabuhamya amaze kubyemeza neza gusa twaberekaho n'ukuntu n'akavideo twabonye ka pasitoro uburyo yari kubatiza Bikira Mariya akamunyuraho. Yari Babuji ukorera kuri Bigoma TV 1 Comedy.